Achefo Musafa Adwempahene aka Nkata Mukenkon sa pepe busia ne die kwan so ba so a no ade no wa share video no amaye sa pepe ai Nkata Mukenkon atena ase Mr. Metua no matiem matena ase na ne bifu se die anu odene na say Joyce Blessing o we brosa Joyce Blessing na wo say wiase die busia me kanfo Divine Organic Skincare product. The amount, Mr. Divine Air Boy, Juma Yepa. Wamo be asking color. Atoso, or repeal be a German, kama. So then be a mecano. Was on the pills be a bar, a manner stretch mass a book mono, yam for to Mr. Money de Quas Mungo Pibi. Namo stretch mass in you from whose I can find there. Men can find the bonnet and mamma. To divine moment, so. I'm making a number, side pepper. Now, my second for a tap send the amount. Tap eso dwuma die ku a mesrew peso send this ka call my Ghana mu kwan dia tap rate mo hene te se da dwumpan hene metu a no matiem ti mesrew tap fu a na matiem sa pepe na mo send this ka emfa nko my Ghana mu now promo code abihia adwumpan hene eni guo no adwumpan hene eni guo no sa pepe mesrew mo nyire mo na mo send this ka emfa enkofi eda mo nyina mase na me kan fo health yes eda ma abusuan health yes asesa ne nsa no we say trase kekawa na se da bia udwu trase obo na maje sokuta kan say aba no de wo wontim obonti obabe wo trase otim bontim se ya pop sa na trase keka no na ajum na hyehye no menia ba ma mesrewo wano aduru aba health ese we say wo de for trase a utrase na to se form ase wo honam ye ya wo pane a watimi ade awia ma ho ade ato no health eso UK so ye wo natural hair or relax routine am so health ebe wo mra so yeso na majo mo number na mo contact mo obinya wo discount kama mo shepo worldwide ebuso ameda mo nyina mo se wo ba so na wa share video na Nkata Mukenkon matena ase Nkata mu hina tena ase Nkata Mukenkon metu a na o matiem na Ghana for on we mu nyina aka ho bi ena masa bi asole kokora na enye de no because okwa asole a we mu anwon ena abete Joyce Blessing wo we bro papa na ka memen kasa ntia nsa pa de men kasa ntia so da life mu mentimi kasa ntia nsa da but the way we mu live life no ena ama ase o mu pese o mu yesa de ensa enye na wono mo nsade a enye sa wo krefe life no ene sa abrabo boni bi no mo bobo asa wo de wono mo nsan o back door na obetena nipam ebe to nwom ebe ye ena no ena agrada asembai say obi a broken heart ba obi a okwan fa so a osofu no broken heart o ebusia say obi a broken heart ba obi a okwan fa so a osofu no broken heart agrada ade ba ono de omfa ne kuna asem nsie obepa bonten adia mepe wa agrada ho no obeba bonten abesopa ne kunu abedidi ne kunu atem agrada beba bonten abedidi ne kunu atem papa na say Joyce Blessing de ne de ba won fa ma bonten o ebro why I fuck love you now Joyce Blessing wonim se wagu hu fi sei na agrada asem aba ka we kan bia ye de onye blogger nka we jama ye bloggers no na keme sopa agrada na wo free o ka ti free no so o break paye no ena funsen agrada aso yeso funsen agrada aso yeso ena abetena se betwetwe agrada ebe sopa agrada evangelist from a part to park na to park so de wo fa ho chewda so wo go to park aso ya eso hunu se wo ye konkon hu twa na se won twa de na se ko to park aso yeso kai say to park de obe fight back the whole social media adwumpan na to park osuro me because won say me konkro me check ni to Joyce Blessing na wo ko to park aso yeso say wo so de wo ye ni na we ebede na obi park asole mo na mo manyankopon kora yi na se Africa na man no so hwa busia me adwumpan de ntam ka se mentimi ka se ntia ansa ne se me de nsa akama no pen because wonya aborofo twahia ana wonya wakan say wufufo bi na ba bedia ana se wo pie ko ba bia aborofo omode wine ene didie enti nsa de me menka sentia
ena even though oko Roma asole krompo na mo pon a bia omo cheche ewo ase ho omo store room omo cheche wo honom ba bia omo tena de chile nti kansa krompo de ensa so na Nyankopon de abodo no kan say communion no pan no cheche na ensa red wine ka ho nti kansa mpo de kenkasa ntia ba Bible say menya ade no fa mmoro so susu nom no ambro awu hu ni mase obi a wo ye driver papa ena wodi nipa ko ba bia wo sa do bedu asondwem ena fresh driver papa wa abotre the same thing ena se wo no mo sa men no mo sa nkofefe enwu abonten enwu hu ni mase nti wo just blessing no mo na mo no mo sole a mo to nwom ena nsanye ono mo sa wo ye krefe ohu se nipa krompo to na so kodu e mo no mo sa na mo de ensa na mo desi mo ni so sei na kohwibra na mo boy ensa just blessing wa kohwibra wo bokrompo de ese na bibia na ka wo be kan grad asem na ka just blessing kwa na ka wo sama e krompo nkan grad asem o just blessing nka wo sama mpo enka agrad asem wo se na wo bi wa grad aya nyame me de be seka no etwa na etwa nya dwempan no me mfe kimi life wo betie me na wo tie me wo tie me a enya by force pa chawo what you say agrada e wo se no ma be brewa agrada ya me adwopan me support no but when ko dey wo just blessing agrada broken heart buy no be di ni kunu atem e wo social media asa ko gina na son dem esa di ni kunu atem e ma amanfo nyina hu se agrada e di ni kunu atem ya nka se be video couple of videos e fa ho e be tu ma amenfo na se ke ye problem na tufu a just blessing ko ka kira akokwe de se onu na akokwo nti o mra fie just blessing ko wrem forest na wo ka kira akokwe de se onu na akokwo to o mra fie won hu abrabo ade na mo so won hu akohwibra nkansa na wo no na kanye boni o but man na matima keka amana to ni pabilitirim nti obi hu so obi no mo nsa pe wo de se ekona no wa se boni kansa ye boni anka abrofo komuti mobra bia o ekurum a nka abrofo aka broni ti mobra Ghana for tuntumfo ene wo so nsa no ma obenum abro se pam so nsa no obenum abro se pam eno na ye boni no more limit se do na abedi a kakra na abetwa na otwa na wakodidi no limit what you say but gospel musicians for no aya me hu sa sensa no enye bi ena wonu mo sakra na we kohwini ena wo mobra bia ena den mu da sie but also there wo ye sister what's no obi a wonam street just blessing what's no obi wonam street because one kasa de wo just blessing be bit o wa komo e papa mo ka obi nipa nkwa asole mo na mama ene asole kokrompo no enya adwempan ne de because oba wo to nyom sei etimi ne be ma wale a wo she wedded ring say dem shey etimi kwa abonten oba be se wo etimi no manager eda we nyina wo gun fi sei we nyina wo honom wo nka wa no ntum nanka wo ye blogger enka sabi obi anya broken heart na wo su a say ka fa compile bo mane so gospel musician Bible say obi ye obone a men fa ntia ne ka meboa but when put the carry to the crompo na ka fa tua ne ka wo tirim men ma bonten e ma ehuru nipa na obi ade beba na say na wo so de hye konam abusha say na just blessing bromo bro wo twitwe bi say panyam e ka wan ya wo no just blessing ka me adwon de kenya bone but the way am suban sitie no e na amana look say e bone eno ntira ne ma betena ha say ya ma je akunwa no because musuba bia mo da na di e wo wiase na nye mo the Bible ato ho e na mo so pa Bible e na mo katakata Bible so e na mo biebie Bible so nti wo no so bi no mo sai sensa de ebone na ka wine krompon ka wine e wo horo akoma ho red wine and white wine ka wo horo akoma ho se be obi operation e duru na de wo no busa wo se e debe ne wom eno ntina abe edua abe yemfa abe eni agro no sofo bi obegina aka se ensan eye bone no ka che sofo no se ma woni abe nkwan e woni fie no krepa na meka kiro no ensan bia ne ye no eye abem eni nyansa na de efri se ne se ka udi abe nkwan a ka wo ya somodwe akose broni anase Ghana mpo ne be ye operation a drone be wo no akoho ewom se mo na mba bi na se accident motikam na accident sia
obi a akọ ho no mogya mu no ne mogya no gusu ye adwuma sare pa no benya nkwa but obi a akọ ho eni ne mogya mu no atwans na pop mo okọ ne mogya na stop asizi wawu okọ nkansa nya de bone o what I say kansa nya de bone but mama use Bible e dey preach against so obi no monsa mo use Bible dey preach against obi no monsa nti nsa ya de bone na wona wo use Bible e dey preach against ensa no debe na wo yi wo be gina ba kire ma kire bi say ensa e ya de bone me so ba so share video ma me na mo like na mo send start for support movement no na Facebook hunu sa adwumpan ne bo adwuma ba so a YouTube monko Beki TV wo obo adwuma wacha so benya live e wo ho adwumpan TV so YouTube ye bo adwuma Facebook be bia TikTok Instagram be bia wo mo support movement no na adwumpan family ekukuru ne o ma ye de brewa e be chewosem wacha say etika nsande e kanya de bone meme kasa ntia nsanda because me kasa tia nsan na me de nsakrompo kama no a na ese me no ma ye hypocrite nti Joyce Blessing one the way a wo ye wa no odo e de o Joyce na we no sa broken heart we no ukuru na ne te wo no ene woni ne jai no ma sa broken heart we na egusu wo mu ana se be ma na wo fa ukuru achiko ne kokoda wo ye no na ka wo so nipa bone ne krompo de ke hunu bi da o Joyce Blessing ka wo so kohwini krompo de ke hunu bi da wo jai we nyina de gu ho no o baba si a ya ye ho ade a wo te awale ase wo sa so Bible mu eto nwom ekuta mic eto nwom ewo Nyankopon di mu etim hwe nyame anim ekoda ko ba wo ham sa mokua enkwe ne nkwe aba no ko ba wo ham se mokua ne nkwe aba ba wo ham no obi ede ne bema be wura wa yase ebo se pa sa se de wo bom pae here baba no bo wa yase ohu ayase mpre wo nsu condom so tube mu ana wanyem na kwose bema ono ne ti ana dwobone wo tirim sa Joyce Blessing usuba mpone we nya de toyi evangelist mama part to park de obi anim so onye to park de obi anim so on suba nya de enye ntika to park asem krobo de wo kamema meka bi nkamema meka bi kini kwa so meka bi ese waje aginem onwo nim guase aba ewiase no se wo kan obi a wanya asem a ese wo se wo ye konkron ese wo se wo ye konkron ene wo nim guase mo me hwe ne video no wa bro se pam this red wine, you make me drunk. I love you. I fucking love you. Do you notice I'm going crazy? Abusia mo obi a meka say we old video. A old video, a new video, we have to talk about it. Me adwumpan ne de hey say a old video because we gospel musician was started enye ne. And almost started here de bo ni pa chi enye ne. Nti ye old o. Sabi soja ni a wakọ pension no. Ah na tade obehye de hunhun amanfo no e mo no da. Muntie soja ni a wakọ pension no. Na tade obehye ede hunhun amanfo no e mo no da. Nti no Joyce Blessing no. Say old video krampo na still na no ye bua no kumfo. Me gina ye platform we so e bua no kumfo. Because wo nim say agrada nya broken heart o yonko ba e won say agrada wonya krampo de. Nkonya broken heart a e kanya town we say na wo Joyce Blessing e be kansam abesre agrada abetwetwe no. Nke jama bloggers no monka. We are gospel oh so yonko gospel musicians for no wo so be so camera ma agrada. Joyce Blessing yonko gospel musicians for wo so be so camera edema evangelist mama part to park. Wo so be so cameraman obi aso camera fama no. Ke jai adwuma. Na mama part ye ntwetwe nkakra. Ye ntwetwe no na ne ndili but wo de enam se wano ha wo ntino.
When him say what boni pana to that into penny pano. What boni pana to two penny pano. And what happened I was only papa when the mama part at him. Now a grad also dear. My imagine pie me see the dear grad and Santa. The dear grad and Santa. Yes, I may be grad that mean grad that you name in the kitchen because when I grad and there or no, say a poor boy one side the quantum and penasem. I was outside the hole. I want a poor boy man for the home quantum and penasem. And also in Chesametaya grada, mentaya grada, Mishia grada, and now Mechiano. Evangelist Mama Park. What I say? The men me tell God that me come on and me fight to you. Debbie. What I say? But so be idea enya. Esem pap on Tambeka. If you assess soon, I can't say Bunipa, but men sunipa. Bunipa, but men sunipa. Now all just blessing. And sanya dia kaya pone. Gospel musicians for no. Any more the Bible, I can't tell no. And on Sunday, yet, on one son, and our harawa, Minmobia, one on Santa. And soon a harawa denimun, and who know yes a bottle. Minmobia or no one Santa, a harawa denimun, and who know yes a bottle. So make us an animal son, and our bread poor bay and our harawa bay, and Yakuyo precious way. Yakuyo precious way, sending us a come war draw better. Go nigga, like a pow. The pow need to tell you, yes, up and pump. Jibusa was say, and soon after that hospital now, it is on the sea so. Ube we know soon, I'm watching a debate the womb. Ah, a debate the womb. And soon I the bone, a debate the womb. Most of that hypocrite life. Hypocrite, now chum, Nayamo, and I'm with the Bible, Akatamonim. Now chum Nayamo, and I'm with the Bible, Akatamonim, now with the Bonnie Sumase. Boneka say a pan and would do Sumase. All broken heart, the way was it here. A grad any broken heart no be good one must say poto. A grad that be good when must say poto so on the chain ne daika. Did the last second video be when you say or pamo kun efre efie. A grad no must say mo. Was it bema o ye kwadwofo a grad that me tell say okun ye kwadwofo bema okun pa adwuma. A grad that na kese no must say me tia say na sa question we busa agrada. Agrada na won be so okun be trumutu. Evangelist from apart. One person who come to mutu for no. Agrada, uno na sabi there bokode. Agra bokode. Se sofunu sofuna ukunu na no. Se wa anya wada sofunu be di ukunu tunum. Na se ukasa tia trumudie ho asem bo agrada. Ukasa tia trumudie ho asem wagu ho anim asem. Wa agrada a bozege movement wagu nanim ase because enkofono mkoma on obu also edin turumo enkofono mkoma on obu edin turum megasentia but wo na sa enkofono ejirem ekoma on ebeka setia se ombese okunu be edin turum dia na wo pa kire sei ombese bedu masofo ni okunu turum because wankasa no nipa enkofono mkoma on na no monam ebu edin turum fa buo mo nka fa respect kakra emo a omodi omutrum na omo support no fa mo ni be ku kunu trum a ene wu dwane anaso for start bo kunu trum ja eno ntina agrada ukunu ne wona biem no sa question bla be ima no eno ntina agrada ukunu ye dine trum ma no trum ene de enti ukunu ne wona biem bo a ukunu ne wona biem ntina wani abre wo de nya wana ka so file for divorce agra enye wana ka so file for divorce no bia wo so file for divorce there e see just some be say oba bi begimi okunu obetwa na twe obetwa wuti so twa pampa so oba na be di okunu achi na so okunu kodi oba na chi oba na be di okunu achi ana so okunu kodi oba na chi sa wo tifie na so wo ya ade na so okunu tofu na so wuti ya okunu onkonko ye sa ade no okunu konko ye sa ade no to bi otim bi ona ka so oba bi be di okunu agura obetwa na twe because onu okunu abre oba onu okunu atena so many years there ka wo nyansa da utimu a ka wo metena bonte me gu ukunu nim ase nko gina asole a wo pese ukunu ba ho ebesom enko gina nko gu ukunu nim ase wo ho na eja mema na bebre so mbre mu omo because akwadro na donso e bia na grada e ka fa no kunu so ye kwadwofo fine boy fine man osole anu address no nam na na yire nko bo apo agrada kunu no enim so oso nyame pa but na yire nko ba po enya manfo sika manfo gold enfa mra emeto car
na okunu no enam bi ntwa 7 na onko gina pocket so nkonko preach because me yere bo apo ti me so de there's a business anywum e better na yere o megu onim ase e better na yere megu onim ase na agrada gun ho fi sei na agrada kun ese wona na bi because on the trumudie utrumu ye huno to agrada kun agrada no masemu ade agrada ba beka atwest no na ya ade a esi ti say agrada kun am se sofo na ngasa na start huno trum and true because we say from the beginning no me come video we say agrada kun entimi ma na yira so le pa de a na se bibi wo one so asofo no se sofo kiro se sofo wan no montem na se bibi e wo montem because se bibi ni sa agrada kun no sofo no ntem a ka agrada kun no asan afiri sofo no chi dada se bibi no montem agrada asu so be ka sa de kro no ntina agrada trust case no e de fa sa ne de wa mo ni amre a ye be di ukrutum nye be di ukrutum e na wa mo ni amre a e na e kan say asofo manyifo no muntem amfo krumutum ene ukru se di ntum dada nti odi ukru trum anu otua ukru ka because susu kru onya adwuma ukru ya kwadwofo agrada ebe asofo no ne tru ukru trum a wodi no ene otua deka because on ukru no uso oya kwadwofo wan waka hu nti agrada na obi ka ukru asema don't come out in safe memma abonte me yefe ko ba abonte me yefe a be bu aprem kan okra tiro ba abonte me yefe a wa aprem ene be buo why na do ukru wan asema beto abonte kotia oda ho de ke me wu kotia nanim ase ko kotia no na me woni je se wo ni kotia be bosome a uti be bom o se da benya kotia di no na o stress nyina e release kama na ho ato agrada ukru se fa tomato asene na ho usisi munya na kono na onya atrumudi no na o medi wachi agra ukru se fa toma e kasa se che eto wasene why tepa manya medema no ukuru se fa tomato wasene no krepa na meka kire no agrada broken heart na de wo so de on fa konkoko wensa so agrada wo chebi pa on wo ye video on ne shrank na yi ne sisi no and some different types ne sisi but agrada de ono kasa ntiansa adia me de pena me de agrada de why ye me kanfo me wonu sa me adwen pan de ai hunua me no me sika ne twa na twa ha agrada so kasa ntiansa but just blessing e kasa ntiansa o just blessing o kasa ntiansa nso hwe de wine po ayo red wine and a wine so wo no mo we wa dwene say wine na emfa wine is slow by sure slow by poison wine on a broken portion of vodka or could try to bear 40%, 35%, and I say for 30% no. Wine oh no ma emu ye boko. Now the wine be ya no we do nyame because wine one say wine boa on and tintem. So wine a boa and tintem enya wine bro na asa chichidie. Asa chichidie. Unsa chichidie upon the slow nyina no. Okwa obeduru sana wine ebro etie wine kasa ebuwa ebebu nkete wonu ba oso na ejeja akojoto because wo no fan say ensuo ena vodka de ano ahye ti wo twa ba akwa tum say we de ensa we da ano ahye o nti be vodka na bebo ntem so ati ase ba we no de ne ko say we de ma twa vodka ne whiskey ne ya manya broken ata metwa wine kakra na ase mefa nye video bi en na se for na video me fancy but also just blessing when me gu ase kwan ya video fa so pia bontene question ho wan kasa tena ase na busebusa atirim also we betma endo career because wo no se wan ko kan grada ase ma just blessing na ka wo no ka wo case ni na ka koda wo se opon se wo fa wo kuna chi no bi kokko wo ya e beta bonten a e be keke kan ye na ase fo nyina na ka koda ka agrada asemba yin ka wo kra de ka wo ye la ka wo sama krompo meka bi because uhu ofi e ka so uhu ofi a nyese bia wo nwale o dwale wo ye neat bibia oba obosi pisita but wa brabo a wo bo no e fi poto just blessing wa brabo na wo bo no e fi
agrada de wagye no watum so no ye konfo say wo say be bu nipa afa so e be de 3 million e wo na sole ka wo de nka wo ka wo no kwa so be kana asem krampo abusa men san hwe no video no biom Just red wine. Red wine, you make me drunk. I love you. I fucking love you. Just crazy. Yay, Makuma, broken heart. Oh, yay, just why? Where is Jesus? Jesus, why? I. Just red wine. Red wine. Red wine, you make me drunk. I love you. I fucking love you. Just crazy. Apetition na wokuma atia. So just blessing. Why is asomodwe? Just blessing. Watching asomodwe. Nkas ensa abe on enhira wo abe mu papa. Abe. Na nya abe ene de ye abe nkwan. Ye de ye abe nkwan wia na enu abe na ne usa abedua na ye mra ne ye buna to fom. Ye bunu to fom a emu ne nyansa fufuo. Ensa fufuo no emu na omo no etwe apetese vodka. Efrim. Tio abe wom ensa fufuo wom. Esakonom asakonya apetese efrim. After that na omunya ensa fufuo no kra efrim no emre esa efrim ye de eba. Tio emre sa efrim ba. Ansana asomodwe so ayi da efrim aba abeba aku enka nhira wo abedue mu papa ansana akokono do muti enkonko no a obodi nyina white no akokono nti saa benangasa no utumi nya bi de ye nkwan ye nyansa frim ye sanya emre fifim domo efifim ye sanya akokono wom ye sanya asomodwe wom tenya enam nko amiensa ene akirempo e wa abem na nhira sem we na mo the Bible kasatia abe mo the Bible kasatia abe. Yes, we use, you all know we can, yes, and we see we use for soaps. Sir, hey, soap. Sa dia best pam the king soap ne sa on enhira wa abem tinken kasantia abedua no. What I say? Ye be obi operation nipa be survive a efura abem, but abrofo no nyan kan kire wa me kan kire wo. Ye fra bibi koke koke be survive nipa ye be ye kan say ye be operation sa no manye pole nketenkete ne da kum. And it's a man ne bo edin because a gini pankwa ba ko daki ebe ya broso na koye overdose to ye broso a eno no ena enye obi aka Nyankopon hira mo atsa mo kaka mo amonim de abetimi bia mo twa to comment na mo share video no yes and ye praye abe make us a man just blessing the assembly tema na me go school e wo sunyan primary school
asakra mpo na mbaba dwe mbejai akọ to aso won kan na yesole a ebia Friday no my announcement Monday obian fa praye mla Saturday chiche no ebe pe praye akoton ana odugu sumni fie nti wa obeye bone no yese mo fa praye mla ana se to da bia general obian fa praye mla nti wo praye no ebia mgaso ni skar wakotobi no why fast na akobush why fast na akobush na akotwa abe kotwa abe a na yire na bra no watete otete na de sekan na usam na usane pa obi ni mako sa na onya praye no aboa no na de ko school abe on enhire wa abe mu no enye enhire kuma etika sakrampo de mentimi kasa ntiansa da ntina na sa mo hypocrite life no obi o kasa tiansa no ni kwasa ko de praye epra ne dem 2 eni kwasa ko di abenkwan ni kwasa ko di abenkwan ni kwasa ko di bi kurampo what I say enso sankofo we nyina be jai sa mo hypocrite life na to akotene be ko di abenkwan awia be kasa tia ensa na wo kasa tia ensa no na odi wo akire asa osofo na ono no wo de bible ato ho a eno obi aka no o se pam ya obi almost minua no yesa de enwo makame yesa de abaye enwo yesa de adwonwo enhira wa abemo ye nya nwo firim yesa nya adwonwo firim enti engu su bible kasa ntia abeda because o kasa tia ansa na o kasa tia abe to what is blessing after we get to have what as yes na man for church run mo fa mo comment mbra and there's blessing sa mo nim say mo twa mo nwom no so a mo kan sem pamfa abe ho o next song abe no to nwom fa abe ho kan fo abe bo abe abaso because enya no be brave fra abe na obe tena social media na be ka set abe na wo abe na ka set no wie yeso a wo se konom abe ho nsu o konom abe ho nsu sofo ebe be gina be ka twese kona koye fasting na kona koye no wo nya sofo yeso oyeso papa aso for me ni bi mu kasa obi a meje watum se oyeso for me no kasa na se wo yeso for oyeso papa but omo ye fake ni de me ni tam mpoma ho na me no aba be kasa yese batakali ame ehun kremu papa what I say so for one yen beka to say kona koye fast me 40 days fasting akonchine de amount koye so fu ni fie aponche na ma hye fridge mu no edwan na ntwie akokọ fasting na wo so fu no so kwa ahwa manches mu twetwes kama koye hotel no akoda so fu na koda hotel and o chile o enjoy the most house of for we mamunya papa no na mo nem ho ekabom na obi say we blessing so a gospel musician to nyom emanya mo firi soro beto fom say panyan nyame firi soro e beto fom a na we osuhye na oh ma oye me role model uti no apampa so role model we moka say tie nyankopon sa ade a abebet me aye no o ka say tie on say onya broken heart no e de be na de kwanchi opin there's blessing unya broken heart no agrada de nya nda de be kasa o agrada broken heart de kasa ba wo je ne de henum guase totally because agrada de ono no yato no pafi wona wo se yenkata wo so no ohun ni obaye ho wo hunu ni obaye ho na say wo de wo broken heart de wo de yen wine no na at the same time no sa ka set answer ndika wine na ekwanchi opin no kenye bone ka eboa pa but also ade eboa no san etonyum kasetia etonyum tia sa ade no nti wo just blessing there wa gu hu fi pa oh I wine pan wine samfu what you say ensa there e kenya de bone o enya de bukwa abro kira se kwara bo onya stress onya wine
no tena so no bo no kanka no omo nko ate no omo nko ate no okunya na vodka bi ni whiskey bi onya na wine bi aburuchira no ene duane wie no obesenim no otwitwa bia odi wia no wada ono nkwa na tie anko na mmobrowa akwankwan yeni wa menua mede me hu aba me ana mepe me hu asem nia mo pepia mo fanye me to no nko ano tie to wi bia no aburu se pam na wa ide no wada ti me adwempan de me nkasa ntia ansa da me yesa akrompo a no ma bre nyame no me nya me hu hypocrite sembetena na just bless me kono nsa ena nsa de ena nsa nyo ena nsa de say hey na ka adwempan me a big hypocrite o brand pressure na wo so no edro na de ma no de be na wum say until pressure no so ensa alcohol ewum alcohol hiama nipa o body no alcohol hiama nipa o body but ensa no wo no ma no according to ntina na be no mo nsa no na wo aduane akwa normally kan nsa de obenom a ka wo no na aduane si wo wi akodidi na why no me na hana kama but we mu de instead of come preach a chirechirem say na me chirechirem da bi ye be ko atia no ensanye so just blessing yen hwe the video no ba ko ye na de Just red wine. Red wine. Red wine, you make me drunk. I love you. I fucking love you. Just crazy. Just red wine. Red wine. Red wine, you make me drunk. I love you. I fucking love you. Just crazy. Elsa me ka them the tattoo ye never be the comment aba am the pass of the comment we aba yetimi sign e de ye kenten abe ensan ya wonu mu abedua no yetimi sign de ye kenten this is why I want to know kurasida call me the village boy obi o atra kura bi aseso na ni ate because onim WhatsApp onim ni eko onim ni eko ate ase obi a watra kura se de bia no obi a watra kura se de bia no na ni ate na ni abie wate ase because onim ni ede ni ekro onim ni ede ni eba wate ase ti de bia no ya ma mu nyai mu hypocrite abrabo na mo bon sa hypocrisy no just blessing agrada de ono de oso be kan nko ade na ye konkron se me adwempa ye metie yi agrada wo suro me evangelist to park what you say what am I say agrada so fa na asem nhyeni mu agrada broken heart de e ba jata krompo fa no agrada broken heart ba jata mpo fa because agrada ye hunu wo se me kunu de me ntra mo sofo me di me kunu tunu mu e ho na me na agrada anya adwena agrada nso obi a ye hunu tunu mu okoma wo pa omokoma wo ntina se wo fa bu krompo amomo nti wo krompo ne kwasa ka ye betu kunu tunu aka akasa fa ho kaja ne hu kunu tunu because obi a ono de ne nkwa ato e koma wo po ye hunu tunu nanka wo kunu de be ye de abakasa atia na se wo no wadwemu no kutia but one person be yamani pa ne hu munya some hypocrite life no agra one just blessing ti o guys o hu ye poto
poto Chajon ne me de mo besia dane da maka tem se me de no kure e da kwan mu highway so bebrɛ Facebook highway autobahn highway nam so no ano wadene e mu wo hye se woni ka pa o ka nyane a mesrew me fa sa highway so se o ka ne kita won nyane a me fa sa highway so because obi ko 200 no obi ko 100 obi ko 60 no obi ko 120 obi ko 300 no obi ko 150 what I said to say Facebook no o highway na eda hase na ano wadene so when I say when is standard between ya Germany they say kannst du vergessen ist Fleischnis keine Ahnung ich kann nicht machen all I see is I pepper table say just blessing amani hunu part 1 and 2 agrada broken at bia broken at no different agrada dey be do kunata be kekembe bombo wo just blessing dey say I love you what you cheer me we are some original ho just blessing and oh I will say madam ase make a food the Ghana skincare product at amount make tap send at the amount promo code abihia ya adwempan Mr. Omonyere mo na mo send this kan kufie na fie fo hia mo na make for a healthiest the amount we trust ekeka woni nyina healthiest aba reto madam ase me dem se nyamopon ya adoma be sa ta adwempan enka ebiem mo share na mo subscribe dem be twatro no say wona wo Germany krum a opese wo ye Ghana passport wonim way out will go about it and now say a bia forms about Ghana passport and a person of feeling na kwa your passport and now say bia wo book appointment e wo achiri dodo ubehia appointment and aba changing iron express e be ba ni mu da mawa men komo bi nkonko jusika eni enu ntina adwempa hene yetu ehu asi ho a ye wo social media no so a ye boawo menua wo adrum wo se wo fa enso so tu kwan onye passport da ba passport na wonye bi da no e debe nyoma na abehia obetimi da akwakoye Ghana passport wa bra obenya won krata ya Germany for so koye passport bra ebe na onim hu nim de bia ne nyina na adwempa hene e wo ho ma timomra ya so yeso na ohia sa amoa no nko ade ya oba na so subscribe to YouTube channel, Facebook channel, abeka buso no a yebenya time achirechiro wo ye ho ma wo mo a obuhia moa about enkrata asem ene abrabo mu nsem then here answer be subscribe na abeka buso no e ba nsa de oba na so wutwa e de to you can say ye dia mu a yebe mo se wo kan buso no timida mo ase me dem buso nyampon ya adoma e be sen share bi good night peace out.